Nge nagusohokanye umunsi urye unywe. Iki si nkoko. Ngo beta guki. Abita chicken. Umuceri. Ruhariko. Umuceri. Bawita tories. Umuceri. Tories. Wapi? No. Bawita rukachara. No. Ntabwo we. Mushima ni beans. Beans. Cyangwa wari mu Giswahili. Beans. Amuceri bawita ngo mu Cyongereza. Bawita ngo. Nice. Niyo muna posting ifoto. Uko muravuga ngo nice. Ni ikintu cyiza nyine. Cyakora sozi kane wambwa wewe wagitangije. Ngo ndimbwa wamuhirimbiri. Urashikene nkandi. Wamvomo urya nyiza. Ari yakana Noheri imbwa ninde? Mujye mureka Noheri arye kuko ibiryo abiboneye igihe. Yari yarabibuze. Narababwiye abanyarwandakazi. Buretse gatoya uyu munsi wa none twatwice kuri channel yitwa Inyandiko Media TV. Subiramo sha. Inyandiko Media TV. Abantu bakora iki? Bakora iki abantu? Gute? Abantu bakora iki wanturiwe? Urimo urarya ibiryo kuri iyi niragabura. Urimo urarya ibiryo. Kandi dasingini nkoko se. Nyine bakore subscribe na share comment. Bakore subscribe. Iki? Bakore subscribe. Subscribe. Baba ngo subscribe. None bakore kuri yanzogera. Na comment. Mama twasokanye na ESTER. Nese nakuzanya hano heza nyama ndakiza kujyana. Niri hamwe ngo NZOVU itigeze kujyana. Shano ni heza. Na hala diaspora bide. Nahabura. Aha niho diaspora bibera bavuye muri Amerika. Shaba baho neza pe mana. Imana bakomeza bahimigisha. Sikubiye. Ubu wibone nko mu diaspora w'umugabo uba hanze. Nabonye. Aramya kereke ntabwo nava muri Amerika nje gushaka umuntu washakanye na NZOVU. Reka. Ngo kubera iki? Niko yambwiye. Urimo twumva neza ra? Ngo kubera iki? Ndi n'umwana mwiza mana. Ndamushimiye. Yanyemeye na televiziyo mana. Ku cyumweru muzaza kumanika televiziyo wanyu. Reka. Nina kwemera televiziyo. Uwo muntu. Eliya gukunze si? Oya nuho ya bani. Umuntu usanzwe. Ibintu bisanzwe nyine kukwikundira kuba of course kandi naravuye kwa NZOVU. Reka agasaza kari kagiye kuzakumugaza. Ngahi nkone. Ngaho ko kwita indaya. Ako magene. Hari abantu hano hanze bakorera imigisha. Uzi umuntu ukugurira ikintu atakuzi. Mana ura muntu mana. Abarenze. Imana igimo kubira do. Niyo babango kabiri gukuba kabiri ni kabiri ni kane. Kabiri gukuba kane ni gatandatu. Kabiri gukuba kane ni 8. Kabiri gukuba gatano ni 10. Kabiri gukuba gatatu ni kangahe? Ikarindwi. Yes we. Kabiri gukuba gatandatu. Yes. 12. Eri Imana ikibakubira. Ako na mibare wize. Kare. Imibare ni yagatiti NZOVU. Ako ndikumva meze neza. Nababwiye. Banje somera ko no kumazi shaka. Mwenda banzonye. Kanyenkwere. Manzonye. Ariko icyo tubwira abanyarwanda badukurikiye aba diaspora bari muri Amerika abari muri USA neza mwimbere abamo n'inyuma buriya abari muri Kentucky abari muri Amerika Amerika ni imwe igihugu na Amerika ahubwo kikagira state hari Michigan hari abana bafite imitima muri Chicago baza kureba abana bakomerekejwe n'ibibazo ateka duguke mu cyo kuzura muntu mana wa muntu hano wicaye abahe aba muri Amerika bitwa nde ntabwo namuvugize na kare Musambanira Honorine Inise kudashaka kumuvuga uzuka ari umukobwa wa gicucu Ntabwo bagira
gato uzi umuntu w'umukobwa ugufasha ntakeka mwishurira inzu ukore buri kimwe cyose usenge nta mugabo agira uretse wanuriwe nta mugabo agira insakuriza ni umukobwa kugira mukobwa wanyikunda nkakuronguraho kuko nta mugore mfite kugira njya mu ngeso mbi nka ziriya ngo ni za yakamwana na za nzovu ko najya meze nka ba jitafu ko nasambana ko ngerageza kwiyubaha nkambara neza waje nkakwirongora nkakugira umugore koko ukazandikara ukanyana muri Amerika Ndembere y'Imana buriya ashaka kunyikundira mubwire basi twikuranye nabo anyikundira kagufasha se wanturuwe kagufasha buri umugore wavuye mu rugo akajya hanze akarari yaba yabaye nk'ipusi y'inturo rero iyo pusi hari uyiboneye pusi akayiha agaciro akamenya ko iyo pusi yaraye hanze ari uko hari ikindi kintu akayiha agaciro iyo pusi Nzovu yagiye gukora ikiganiro ko igisari cyo gusaba imbabazi oya niho yagiye kandi ko kagomba gusaba imbabazi kuko yangirije Manibu cyane yaramusuzuguye uziko wewe Manibu ngo ndigene ngo sinzagaruka yaguhamagara byibura kuri telefone aho ati uraza gukora ko ati ntago mboneka ibyo biraruta ko wamusuzugura imbere y'abantu nk'umubwiye okay nahe what is this nini what is this for what nini what is this ndi kukubaza intebe a chair what is this a doll anhoriwe what is this shiraho kamera what is this hagenda byogeta reba hano nyine urabaza ndetse kwitayeho hano what is it is indabona nazikaga mu cyongereza nyine what is this it is bro vuga mbere y'abantu wanuriwe what is this mana ndabyibagiwe sizo kubyumva nyine kubyiza it is flower si flower bayita flowers ni mu bwinshi sibyo na what is this flowers ni ibyo byinshi what is this microphone what is this Inyandiko TV of course aciye urya nk'igitaka nunsabe pindi imbere y'Imana umugore urya nkaho ntabwo twabara ngiye what is this what is this aga t-shirt aga bahita shoot what is this cup sigikombe se it is ako nabaye ahantu bakava ngo igarasi igikombe bakita igarasi bakita garasi ni ariko no kucyo ariho bavuze ngo ni intuza nohe uriya mugabo zo kumwita umuyo chairman wa Inyandiko TV amwita ngwiki ngo ikizamini gishobora ndatamenya yuko ndagoye 2000 sinabiju simujuwi kubera iki why nyanagwa mozi akubwira abanyarwanda niwe ngo kumenya gusa nabonye ari umungo mwiza muremure nyine mwiza gatete aho rwose aho abantu barabizi ko bakunda cyane komeza izina rye ntacyo inzozi zawe cyane mwiza Sharene nawe urena yambwa nuka ufata inuza ngo yihuze n'ibidahura ari umugabo nyamabondo mwiza nindi ari nguru ari wana nzovu nande sishowe kugeranya ibintu tajya bigerere kanya nje ntabwo sohokanye umunsi urye umwe iki si nkoko ngo beta nguki abeta chicken umuceri ruhariko umuceri bawita tories umuceri tories wapi no
bawita rukacara. No. Ntabwo wize. Hajya ruhariko n'ibishyimbo. Abishyimbo ni beans. Beans. Cyangwa wari mu Giswahili. Beans. Amuceri bawita ngo iki mu Cyongereza? Bawita ngo iki? Nice. Niyo umuntu posting ifoto. Uko umuntu avuga ngo nice. Ni ikintu cyiza nyine. Umuceri ni mwiza zaburi. Uzaye ki Kigali atari ubatunze. Buri ifite agaceri k'umufuka mu nzu. Ubu uri umukire. Uyu mukobwa umamaga ukora massage ngashaka kugukora massage. Nahe njye kukubaza. Ndashima Imana ndi kuri kamera kuri YouTube channel yitwa ngo Inyandiko Media TV. None se hano media midnight na Ndi ku inyandiko. Subiramo iyo channel yitwa ngo Inyandiko Media TV. Bisimera cyangwa kupa nturiwe. Ndimo kubaza midnight kara kabari gahere. Na ariko ne umbye harundi ntago ni muri midnight. Ndi ku Nyandiko Media TV. Hajya ngo service ukora bazita ngo iki? Ngiye kwamamariza sha ndi mu kiganiro. Waniriri. Ntago ari isobanukirwa n'iki? Burya ni impamvu. Nahe umubwiye ngo it is komtibagiwe. Mana yanjye English ukiti ngenda. It is fine. Funny. Ako inzoga za kunyoye wazinyoye. Funny rata funny nago muyizi. Ni funny nyine. Yisubiramo neza. Ni funny yaritwa muri abantu. Funny zene ni funny. Hambiza nani cyongereza no. Funny ni iki? Ibyo biri Ni uransetsa. Kako no ngura setsa. Sibyarata. Niyo funny. None indaya ya amazina mazimara. Icyongereza ko numva ko kiga cyane. It's fun. Ni uransetsa. Wowe na yakamuransetsa na nzovu. Wowe nganzo barasekera. Bava ngo you fun. Wowe uransetsa. Nabituba? Of course. Ini yacano yanyu agacano kagabura, agacano gafata neza. Agacano k'abanyarwanda. Nivuga channel yuka. Mukore subscribe oya. Yevuze agacano n'abara niko bameze. Abakunzi bankurikira kwa DJ Brian abana baradukunda nyina dusabe. Oya. DJ Brian mu bafana batanu yemera. Uwa mbere yavuze NZOVU, wa kabiri avuga NOHERI. Uwa gatatu avuga Nyamabondo n'umugore we. Uwa gatanu avuga ESTER. Dusabe ntago bigeze hamuvugana n'ubwo bamuzi. Mana ndabakunda ngo ndayatesha avuze hahandi ngo nyeneye umugabo. Nanyeneye nyeneye umugabo. DJ Brian ndagukunda shari. Mana baravuga imisiyo. Kanda ha. Namuyango sigaye mukunda. Muyango turamuzi. Na mwumvuko. Muyango se watandukanye nawe umunyamakuru ra? Muraba musitani ntago uramumenye. Rata n'umunyamakuru. Watandukanye n'umunyamakuru. Yari umukobwa hanige hamagaye nuzura umukobwa bita ngeri kuma muyango wakimenye. Afite channel akunda guhamagara abakobwa b'abahanzi akabakoresha. Muyango wakimenye uramuzi. Muyango wakimenye. Si wakimenye? Baratandukanye. Ntago maze no icyo nta bitanye buryo bihaza umuntu. Shawuremo ntago rero uyarero wapfa. Aya. Soro ryo kwarura. Ndahaza. Inkwa gotomera cyangwa unywa ibicyoho hakankwe nzobya. Gusi munyonje. Nese umuntu ari ntago ndende imbere y'Imana. Cyana cira. Iyi channel agabura. Buriya nibuzi channel ya mbere mu gihugu igabura mu Rwanda rwa Gasabo. Ukiho ducyariko bayita Inyandiko Media TV. Igitenge cyanjye mbaye kabwera turirimba. Njye ntabwo ndi kabwera. Niyo mvuze. Bagiye. Ibijumba n'ibirayi mbaye kabwera. Wowe kabwera reka. Turirimba nyine. Wowe kabwera.
Kwagiye. Kabwera. Ninduvuze nindekawe baye Kabwera. Ninoheru baye Ubaye Kabwera. Yewe nago nabakabwera Ubaye Kabwera. Uyu muceri urawumara nge nawe. No. Uyu muceri banza basizemo ikintu cyitwa amavuta avuye i Burayi. Kazura ryose. Narababwiye mwakumva muzumvirije. Urarya? No. Ugica kunywa? No. Ugica kunywa? Tewa nabyo kugira nshaka. Inyama zashize yicano nayo iracanye pe. Hako se umuceri nde wawuteka mu Rwanda umeze gute? Uwo muceri nde wawuteka mu Rwanda umeze gute? Abo muri imisi yo ko basiramu baduye umuceri baduye bayi. Abo bajya mu gifungo. Ubu ni mu gifungo natangiranye n'abasiramu. Njyewe Noheri je. Witwa nguki? Izina ry'abasiramu. Nitwa Ndi Mubarak. Ngiye kwitwa Yusira. Yusira. Manyarwanda ni mu gifungo. Kandi uri muranundwa. Kandi barya saa 12. Oya ni mu gifungo ubu njyewe. Barya saa 12. Bakarya ikindi mu gitondo saa 10 n'igice hafi saa 11. Njyewe nageze mu gifungo wanyu. Kandi uri muranundwa. Ndi umusiramu. Uri murarya. Izina ryanjye ndi umusiramu Kahambirwa. Witwa nguki? ni Ndi Mubarak ryara ni Wasanga kwita izina se pass. Abuduru niba ari Badara. Oya itwa kazina ka Sami kuko kakubera. Nje. Sami. Sami. Umundi Sami Banyarwanda narababwiye. Namubatije. Mbaye Sami. Wajya kuba Sami. Muranze mbe Yusira. Cyangwa ube Somaire mbe Yusira. Ubu mbaye Sami. Ba Somaire. Somaire. Ndi mu gifungo rero nimukanseke bundi. Witwa nde? Sami. Somaire. Somaire nanjye Yusira. Yes. Turi mu gifungo. Tubu tugiye kujya mu gifungo. Kandi ejo ndi mu gihe ubu ngubu. Kandi murajya. Nafunze. Bajya guhera saa 12 bakongera kujya saa 10 za mu gitondo. Cyo kuza cimena abasiramu mana bagira urukundo mu buzima mana mu buzima ariko Imana ije bahimigisha pe bagira imigisha Hajya Onyesende. Onyesende. Sumani ni izina ribi. Yusina kwa Ntabwo naryemera. Sumaire. Mbaye Alhamdu. Sumaire. Alhamdulillah. Pana nagiryo zina ribaho. Alhamdulillah no gushimye nyine murakoze. Alhamdulillah. Ubwo ndababuza ubirayi. Hapana. Uzi birayi kandi ari ibintu nyine bira kugira. Uyu maje kugira aravuga ngo ari sibyo ari nyene y'umugore musiramu uhumura umumaniko ufite nyasha. Jya kuyikorera jya gufata nuza shahada. Ese bagu umukafire nkaho utazi kwitawaza wewe wajya muri Islam utazi kwitawaza. Ariko ninde wenyarira uretse wowe. Ese ngiye nkubwiye ko ngiye nyirajya mu idini ry'Abisilamu ujya gufata shahada ujya witawaza kandi ukafata igipapuro ujya ugira gutya. Ntabwo nzaba umusiramu. Niyo mpamvu nyine uracyari mukafiri rero udekera. Kandi nsiramu. Gusiramura no kuba umwisilamu biratandukanye. Nako kuba umwisilamu n'umukafiri biratandukanye. Akabasiramu bari beza sha. Bahumura. Bagira n'urukundo, bagira umutima. Mana Abisilamu muri mu gisibo. Buri mugore musiramu. I love you. Umugore musiramu ranamweje kumva arahumura ntaba ameze nkamwe umuntu kagahuye. Gahambe agahise n'indu kagahuye. Ndetse uko nyekera n'indu umwisilamu mana. Warananira fuko ngo ninzovu nunuka gahuye. Inzovu nuko atajya yitawaza nyine n'umukafiri. Njyewe rero Ubwo yanga kwirwa ngiye yanjye mu maguru. Ndi umusiramu. Witwa Asima. Ende? Jamil. Ende? Ubu nitwa Jamil. Mwitwa Jamil sinajya abakobwa man. Jamil ari cyo sinajya abasiramu. Ese wakwise baba. Babu. Babu ndi mu rukundo
turi mu isi y'ababiri turi mu isi y'ababiri y'ababiri y'abatatu batatu nani nashaka gutwanya no ariko isi igira abantu babiri igira Imana na Satani ikagira n'umwana umucora aryoshye pe bazi guteka pe uribara iyi hoteli ntabwo ndi buyamamaze kuko ntabwo yanyishyuye gusa iteka neza hamagara inzovu mubaza ahantu ari telefone iri mu nzu kandi njya kuyizana nizane yizeye tumamage tumazana oya pana kujya we nabo yakwitaba urabizi kuyaruwe nizane mubaza ahantu ari mu kiganiro narababwiye niko Jami niko Kari ndi kuri televiziyo nagira ngo ubwire abantu ahantu ukorera n'ibyo ukora nkora massage hano kuri cafe ya utambika ujya hano kwa Rwarakabije hari icyapa kandi massage tuyikora neza ni makeya yego sobanurira abantu biri bavuga ko massage ngo ari uburaya gukoresha massage ngo abantu babigiyemo ngo ari umugabo agahita bindaya ngo ari umugore agahita araruka basobanuye neza yaho yasimbizi iri massage bamwita Karine ni Karine ni Karine massage ya simbizi ndi kumwe na Esther wa NZOVU ni wari uguhamagaye yego simbizi uko abantu bamwe na bamwe bayifata ariko massage twe tuyikora nk'ubuvuzi cyangwa siporo nuko abantu bajya muri sauna yego abantu bafata ibindi bintu ukundi ukuntu uyu mukobwa rero amwe aragukunda ni wa mugore wahoze ari wa NZOVU Esther muvugane agusohoza nukuri uze kumuha namba zanjye azaze muha agasauna yote tunamumaze urakoze sheri akoze nawe shiranje nzaza araza kuzimpa nimero yego nohe wibuke uhe abakunzi bacu na namba zanjye turushaho kubarangira neza nta kibazo arakoze cyane hanyuma amagara gatiti batwumva ahantu ari gatiti ashobora kuba ari kwa mani kwa ari mu kazi muhamagara twumve nyine ashobora kuba ari mu kazi rani nduyegereza ra yakamwana yaka kizicwa n'ibiryo reba ibyo wamuzaniye bahekenye gusa iyo bari ihene cyo kuzana umugabo hano muri frame wakubona bano bagabo barajya mu buzima oya zominga neza bamubone ko muvuga ngo nyamabondo ararya iwe ntazicwa n'ibiryo ndebe ko dusangire hariya mu nzu uri kugenda wiyongeza ibiryo ntabwo uzicwa n'ibiryo ko none ari kumira umuceri adahekenye ari kumira bungu arimo arahumira bungu nko kuno umuntu arya ubugaratamye ngemere ijisho se agashambura arya pe yereka tujya tubyibuha none nageze kwa Noheri cyakora Noheri azi no guhaha umuntu ugura uri umugabo uzi kurya araha 30 by'ibirayi agaparika mu nzu akagura inyanya agaparika umuntu umwe we vugishuko urabirya ukabima zingura ibiryo bingana kuriya buriya biboreye mu nzu kandi buriya nta nuwo yakubira ibiryo muri karite ntabwo byashoboka no hari kujya ukunda gutanga no umugisha hari abantu bibisamba ibiryo bikagagira mu nzu yabyimanye akajya kubimena kuki mwari mwimuteko ariko nanone umugabo izo nda zizabagiza umugabo urya arahaha ariko umugabo ujya mu kabari akanywa amabyeri nka yaka ntabwo bajya abantu bajya bahaha abantu barya nk'amwe ninde ubarusha ku no twebwe turarya ariko ntabwo tunywa dukunda kurya komeza umiragwe dore isahani yarayihiriye cyakora murashoboye
icano iragabura. Ayiwe. Ako ni muri etage kabisa. Rega ahantu mana yawe. Nagusohokanya ahantu heza bw'integera hageze gutya. Jya kujana mu gukora iki? Kandi yakamva nawe nkubwire. Niba waratandukanye n'umugore, shaka undi mugore cyangwa se ube uri aho ngaho uri wenyine. Urangwa ugenda wirirwa ngo uri hagane ngo uri Sodoma ngo uri Gasekero, undi hano barahabarogeye. Undi mwabugabo mwe ko mwananiranye. Shaka umugore umeze nkaho urara mu gasozi agataha igihe ashakiye. Erwa riragira kwica. Niwe mwiza nyina ko woke ngo basi ujye hano wambaye kunisi. Dore ipantaro wambaye kunisi. Ipantaro irameshe. Dore bahano. Uwagufure reba. Can you imagine? Can you imagine? Uri kumva can you imagine? Akabanya kuruka dusega sega winzererezi. Katererezi. Tuvuge ufite umugabo. We wazibuka kumumese. Nje nashaka guri inkweto ryari. Umva nje mfite umugabo nkunda byanyabye. Je namukora buri kimwe. Uzazenura ahantu sigaye mpa. Tubaza ko nura mukobwa nyisigaye mbwa ati Esther kumbi wakoraga bino bintu byose utabizi. Nawe wakunda nidoni imbere y'Imana. Wowe uri inzererezi eba. Maruno muceri. Namwisiramu jye mari namwisiramu jye sigira ibiryo. Sinjye kuzishwa n'akatana. Mana namwisiramu jye mari usiga ibiryo. Hoya no. Jya kuzishwa n'akabura. Bakunze inyandiko tubimedi. Ariwe kiganiro nakagaruka. Akora sozikane wambwa wewe wagitangije. Ngo ndimbwa wamuhirimbiri. Urasozikane nkandi. Wambobo urya nyiza. Ari yakana Noheri imbwa ninde? Mujye mureka Noheri arye kuko ibiryo abiboneye igihe. Yari yarabibuze. Kurya rero. Reka kure mwesheke. Ibiryo biboneye igihe dushimira Nyandiko TV. God bless you. Ciao ciao. Ciao ciao.